em vaig plantejar un repte més, i era que tocaren i que cantaren a la vegada. Doncs això, que cantaren i que tocaren a la vegada. Així, des de la matèria d'anglès, vam estar organitzant a Marta i jo uns tallers que es diuen Jam Pintat, on va fer un taller sobre tècnica vocal i teatre musical, tot en anglès. Vam venir aquí el 6 de febrer i vam fer un taller on ens ensenyaven diferents formes d'actuació, una coreografia, etc. I llavors, aquestes dues cançons que vam treballar van ser Dance Monkey i Mamma Mia. Aleshores, nosaltres en coordinació el que hem estat fent ha sigut, des d'anglès hem preparat tot el que és la lletra, la lletra, no només la lletra en anglès, la pronúncia i tot això, sinó que també la coreografia. I jo des de música he estat preparant, doncs, el que és la tècnica vocal i la cançó de formes musical, així com un arranjament instrumental. A banda, ens vam plantejar que el projecte no es podia quedar sols ahir i, per tant, des d'anglès, el que hem treballat ha sigut el teatre musical. Com sabeu, el teatre musical el que fa és contar una història mitjançant del teatre, però que de sobte es posen a cantar. Es posen a cantar música, una cançó que té relació amb aquest teatre, no? Aleshores, el que hem fet des d'anglès ha sigut preparar unes escenes introductòries a cada cançó que tenen relació amb allò que després es cantarà. Bueno, sí, una escena. Tenim d'una cançó hi ha una escena i després es canvien, els que estaven tocant cantaran, els que estaven cantant i actuant tocaran i fan una altra escena, que és la seva cançó i primer actuarà i cantarà segona i tocarà segon B i en la següent canviarem. Interpretarem una escena amb Dance Monkey i després una altra amb Mamma Mia. Esperem posar-la. Welcome. We are the students in second A, and we have been working on the song Dance Monkey from Tom and I. Our scene is called Dance Monkey in the Library. We need to get the work done by tomorrow. But we have a lot of things to do. And we should get some information from the library. Shall we meet at 5? Okay. Nice. See you there. Please be careful with the wet floor. Thanks. Why don't we sit here? Okay. But I don't have to share. I will have one. Be quiet, please. Sorry. Where is your wrapping books? Over there. If you're not Italian, they will have to ask you to leave. What's this? Do I have to remind you that no expert is not allowed here? What? I'm not excited. Don't cheat on me. Show me your phone. But they are off. Take them out of your bags. What's wrong with her? Are you okay? Stop the music, please. I cannot resist it. Oh, I am sorry, my word. Don't you dare stop it now.
Welcome. We are the class in second B. In our class, we have been working with the song Mamma Mia. The sense called Feel Within started in the year 2014 in the United States. Emily and Anne are working and talking with her relationship in the park in New York. Oh no, Emily, I have to tell you something and I don't know how. What's wrong? Tell me. My father has a new job and we are all moving to Greece. Greece? But that's far away. I know, but I will always love you and I will come back when I can. I will always love you too. Mark, you expect this woman to be your wife, to live together in second marriage, to love her, to take care of her, with her and illnesses. Would she dies? Yes, I do. And you, Emily, you accept this man to be your husband, to live together in marriage, to love him, to take care of him, in health and illness. Would she dies? Yes, I... No! I protest! You never! I love you! I love you and I always will. But she tells me you have been away too long. Now it's too late. I don't know what to do. You can't do this to him. But listen to others. Do you really love him? I'm so much.